iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti pakasaritaan nga intay drama ita, ket nagapu kanipagayam tayo anaglingad itinagan awini, manipod probinsya ti Quirino. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo, kastamatan kadagiti padak anaayat adumdumngeg ditoy programam. Naawi sakmet anang ipatulod iti surat ko, tapno inak ibinglay tinagbalin apadas ko iti biag. Aklonak a nagbalinak amaag itinagan ni ayat. Nagpaloko ak iti lalaki nga addaanan iti pamilya. Gaputa masikugak idin, nagsardengak iti panagadal ko kat nagawidak ijay lugar mi. Dito'y kung arudan arugyan ti ag salaysay. Masikugak, tatang. Alinya, garangganjang. Pagawanandak ko man, tatang. Asinaw ti amati si Kugmaw. Asinaw. Kwa, tatang, ni Romel, namamok ijay syudad. Kahit ikasar na ka. Ay, tangarot ti parikot, tatang. Di nakmamalin nga ikalaysa. Ngamin, kasadon. Anan pamilya na, tatang. Anya, uray kamatayan winay. Nangipanam iti panunot mo, ha? Nasirib kamit ti kunak. Ngam apay addi mo inusar ti utik mo. Tatang. Sinayang mo dagiti rigat kan sakripisyo mikit ka. Pag may saka lang arudan nga anak, ngam pinaay na kami pa iti arapap may parakin ka. Pagkawanandak ko man, tatang. Ay, tsak amukin ka, Winnie. Makaamukan iti biyag mo. Dakkel mat gaya man tatyan mo, friend. Ay, wen friend. Kabulanak nga rudan. Iso a medyo marigatan ak nga kuti-kuti. Diyak makakonsentrate nga online selling. Talaga akasta, friend. Kasta akmat laang idi masikugak. Ado dagiti kayat ko nga aramidan, jak maaramid. Gaputa dakkel kat nga rudan ti tiyan ko. Ay, naku namon, friend. Ang imbagkan ka, tada nila kay mo akatulungam. Siyak ngay, awan da dumaanam na maag. No di ti bagiklaang. Aging ka di ita, kat kagura da kapay lang, dagiti dadakkel mo, friend? Wen nga rod, ang maawatak matkit di ida Pinaay ko nga minti pa apda ang makaadalak. Iso jak ida mapabason. No apay akas jeti trato da kanyak ita. Agan anos kalakta, friend. Patyak amawatan dan tumat lang ti kastaan na pasamakin ka. Nang runa, intun ipas ngay munton ti anak mo. Day tamat ti kanayon ko nga ikarkararag, friend. Mala, maturog kan balungwat. Apaya si katyagaw awer, Rosita. Sa tinumanan, tinapanan din na laing anak mo. Ay na, nagpaili lakay. Tanya manan tinapanay, narami di jailay. Madam dama, masikog tumanag. Ilmo, Garampa nga talaga jay anak mo. Nagngato ti arapaap ko idikin kuara. Ngam nagpasikog kit din, ti jaske a babae. Tirigat na, awan may parang nangaama ti anak na. Ambang tumay. ay, husto daytan lakay. Nalpasag, at daditan. Inpas ngayon ti ubeng. Ti rumbang nga aramidan ta, katulungan ta abumangon. Saan kat akarkaro nga imamagta ti anak ta? Ay, di inak ngamin maawatan, Rosita.
Maawatan ka, lakay. Ang amanya ngay nga road kat nailawan mo ti anak ta. Data ti dadakkel na. Iso adata nga road ti rumbeng ama kaawat kan kwa na. Aklunan tan ti kastoy anagbanagan na, Elmo. Sigurado ka ka din, iti day ta pangedeng mo, Winnie. Wala nang. Masapol nga aga brodak. Tapno adda pang biyag ko iti anak ko. Ay kat, adaken ka No talaga nga iso ti ammom apagsayaatan niyo nga agina. Wala nang. Kat dawatat ti tulong yo. Ibatik pailaan ka na kayo ti anak ko. Kabayatan ti panagtrabahok iti adayo. Ay kakapilitan tawa mo daduma pangitalkam no saan ada kami laeng kanitatang mo. Nanang, di ka agdanag, Taiwanan may ti anak mo. Da kami kanitatang mo ti makaammo kan kwa na. Agyaman naklaunay nanang. Katjak tumaumang agkid daw iti pamakawan kada kayo. Pasensya kayon no saan ko atinong paltiin karik nga agadalak anaimbag. No siya klaamay sa, napakawan kan anak ko. Anya ngay nga road kat nailawan kamat. Talaga siguro akasta tibiyag. Ang yaman nanang. Awan anyaman na anak ko. Igaid mo kiti ti agtrabaho, kabayatan anapigsa kami pa'y kanitatang mo, amangaw awer iti anak mo. Iti kasta, makaurnong ka para iti masakbayan niyo nga agina. Kahit nakabiro kalimot lang ni Winay, ti pagutangan na, bakit? Ay, awan ka no nga rudlakay. Magankit din no addaam mo. Iti kasta, mabayadan mo tanja anak ta ti placement fee adaw dawatan ti agency a nagaplayan na. Nilang modelya ti amok nagpapautang di ti lugar tayo. Di ka didelya tagalaod simbaan ti bagbagam lakay. Way, Ay kano da magkwadakkel ka no nga agpaporsyento da ijay. Kan saan nga agpautang no awan collateral a pirmaan yaw. ay kat isaldata yun ato ibalay kan loti tayo. Anya, agam lakay. Isunto pa lang ati umuna abayadan, apaman na makapawit ti anak ta. Sigurado ka lakay. Uy, bakit? Isaldatan ti balay kan loti tayo. Tapno masulbaran ti parikot ti anak ta. Kaya't mo asawan, peke ti agency ang nag-applyam, friend? Ay, when friend, ado kami alinong ko day dyan nga agency. Intaray da ti placement fee mi. Dakkel agatad tinaala da, manipod ka dagiti padak nga aplikante. Ay, unay matlakit din agasat mo, friend. Ay, naku namon friend. Diyak nga rudan ammo no niya ti aramidak. Maburibura na kuna yan. Sapay nakasalda ti balay kan loti mi. Pangalaak ngay nga tan iti pagbayad ko. Aguray ka. Naibaga tay gayem ko nga agsapsapol kano ti amo na iti may sapay akatulong. Dakkel kano ngamin ti balayda. Iso kasapulan na ti kadwang aglinis. Amangan no kayat mo. Kayat ko friend. Sa dino ngay dayta. Ijay Manila, friend. Imbag ijay ta medyo dakdakkel ti sweldo ngam dito ayan tayo. Kayat mo ka dita damagak. Barang saan da pa'y nakasapol. Sige man friend. Anusa ko na kaysa jaawan. Lay, si kamot gayam dilya. Wan, inmayak ta umayak manen agsinger, Elmo. Ha? Ay, kwa. Awan pa'y mo't pagbayad ka. Ay, kasanungay dayta. Nabaybayagan ti utang yu kanyak. Din makkulan ata agpurporsyento kat nga rod. Ay, pasensya ka na talaga, Delia. Talagang awan pa'y pagbayad ko. Ay, makauman ti kasta. Kasapulak una yun ti kwarta. Agbayad kayo mutten Awan mo't nga ron pangalaak iti pagbayad ko. No kasta nga rod, pumanaw kayon ditoy. Ha? Iggam ko ti kasuratan ang nagpinirmaan tayo ide. In collateral yu ti balay kansularyo. Isu ano kunam nga awan kwartam, kukwak nga rudan ti balay kansularyo. Anya? Ay, saan
Maasi ka kumamot ka na kami, Adelia. Sana balay, ikarigatan mi nga idiskitaran ti utang mikan ka. Inutan mi abayadan. Basta saan na kami kumamot na papanawan ditaw. Pangaasim, Delia. Nasaya at nagawid ka, anak ko. Wan tatang, imbang nga ron ta pinalubusan nak ti amok a nagbakasyon, kalpasan ti makatawan a pa nagtrabaho kadakwada. Nasaya at nga ron ano kasta. Iso na lang na naparikot, anak ko. Ha? Anya day tatang? Ang mga no papanawin na tayo, niti balay tayo. Anya di kayat yu asawan tatang? Dakilain ti utang tayo ko ni Delia. Agpurporsyento nga main. Imay idinaminsan nga aldaw kat kastaunay ti pungtot na. Sige tatang, mangkita ak iti mabalin ko apag diskitaran iti pagbayad tayo kan kuana. Anya, nagdakal matan day tanga utanga mo ini. Kwa, kasapulan mi nga minunay ti kwarta madam. Uray ikas sayo iti binulan asweldok ti utangag madam. Awan nga min sa bali a pangalaan mi. Ang mo ini, di tayo mat masigurado no aginggat ka no ti kadam dito'y balay ko. Ha? Ang mga numatayak ton kat di ka pa'y nakabayad iti utang mo. Madam, Lading itak ngam saan ka mapautangan. Nang runa kat babaw nan kalang. Kan maysa, awan mat amok a pangalaam iti pagbayad mo. Malaksid iti ipapasweldo kan ka. Sigurado abakat kanton, ngam di kanto pa'y lang nakabayad iti gatad nga utangam. nagrigat lakit din aya ti agbalin a marigrigat. Talaga saan da ka pa utangan? No amuda a marigrigat ka laeng. Ay, una yan aya ti biyag. Tinasayaat. Mapana kun iti silid na madam. Iti kasta, marugyak matan ti aglinis. Anya ka matan mo ini. Di ka pa ang tuk-tuk mat. Sorry Ti amok ngamin kat awan tao dito'y silid na madam. Agdalusak ko man. Kas makita mo to, ang daldalos akon. Alam sige, si man lang ang daldalos dito'y tamapanak aglaba. Sigud matasyak ti agdaldalos dito'y silid na madam. Itaman pa'y akon di dalos ni Aida iti silid dagiti amo mi. Kat no siyak mat tinakatoka dito'y ngagdalos. Ti jewelry box mat tinakaparabaw iti lamiseta. Nakalukat mat. Nagadong alas. No tsak agbidot. Palitok amin dagitoy. Nanginalakit di ti balor dagitoy nga alahas. No alaag amin dagitoy. Kan ilakok. Addan pagbayad mi iti utang mi kanina na Delia. Santo matan amapukaw ti solar kan balay mi. Pakawanan na, Diyos ko. Sino kada kayo tinangala kadagiti alahas ko? Ni Winnie tinagdalos iti siledyo, madam. Inalam ka di dagiti alahas ko, Winnie. Kukwa, saan madam? Awan inalalak. Iso tinangala, madam. Oy, Winnie, aklo namon asi ka tinangala. Di ka mangiramraman. Awan tinalak, madam. Awan. Sa dino tinangipanam ka dagiti alahas ko, Winnie? Sa dino? Awan inalalak, madam. Patsundak ko, ma. Awanan ka itibain! Gusto ko man, madam. Mamati kayo kumakanyag. Awan inalalak ka alahas yun. Nagtalakakan ka. Tinulungan ka. Ngam kastoy lang ti subad mo kanya! Madam, awan tinalalak. Amo ti Diyos. Di mo iramraman ti Diyos iti saritaan tawin eh. Di nakalaan iti kakasta drama.
Ibagam no lang ipanam ka dagiti tinakaw mong alahas ko. Tanusan, paibalod ka. Gusto na itan, Margarita. Di ka makibiyang dito'y Arturo. Tamangan no si kapay ti pangidas alak iti pungtot ko. Gusto na itan, kunakmat. Kaasimat ni Winnie, iti pampamayam ken Juana. Apay ayang ay sakit mo dayto'y ababaunan, ha? Wano at dalimad a relasyon nyo. Margarita, Ha? Di nakpakibiyangan ko nakmat. Nagbasol daytoy ababaunan. Iso amasapul nga rod amadusa. kunak mano na po kaw nagida nga alahas iti jewelry box mo, Margarita. Diyak matimbaga na po kaw amin ti karga ti jewelry box ko. Naksayan ko na. Napukaw ti 24 karat arelok. Kastamatan ti 24 karat a kwentas ko. Sigurado ka? Amangan mo't noon na misplace mo lang. Kasano ko maama misplace ko? Katjak mat ir-irwar dagi chay. Tanangam namin ti makisarita ka ni Winnie. Di kagdardaras unos. Kasarita may tinasayaat. Iti kasta agpuno. Ay talaga takas kanyak na yababaw no di na isubli dagiti inala ng alahas ko. Amo ti Diyos tatang. Awan inalalak nga alahas ni madam. Pudno, agis na'y nasulisog ak karagijay nga alahas. Ngamjak intuloy nga inala. Gaputam mo kasan arumbang. Mamati akin ka, anak ka. Ang kasalunaytan, ipilit mo ni Dunya Margarita at inakaw mo nagiti alahas na. Wan nga ron tatang. Madanagan kami kaninanang mau. Ang mga no idarom na ka na Dunya. Mariribo ka na kunay. Ay wan gayam. Nagsingir ka di manan ni Nana Delia. Sanay, napanak ngamin nakisarita ken kuana. Imbagak ti mapaspasamak itaken ka. Nasyan siguro, isa di na kanon puwersaan na singiran. Ken di na kanumutin almanan ti sular ken balay tayo. Basta inutan tayo kano abayadan tinautang tayo ken kuana, anak ko. Madam. Oh, apay ay da, aday baka. Ay, ko, madam. Kasano ni Winnie? Papanawin nyo ka din dito'y balayo? Saan? Ikaro na titinakaw na arelo ken kwentas ko. Agtatakaw day ti ababaw nan. Di mo iba't batyan iti kanan na, bayam ngagbisin. Ay, wala, madam. Rumbang na laang amadosa nga po iti inaramid na. Paturugan nyo pa ikit di ang idirwar. Wano iti garahe. Baya mamaturog iti salas. Ngam iti datar ti pagitan na. Saan nga iti sofa? Wan, madam. Mayat tikas na. Tapno agnakam day ang Winnie. Winnie, Apay ka di, madam. agtrabaho ka oray dis oras tirabi. Nga, madam, nabambanog ako. Kan may sa anak pa'y anangan apulos. Agkakapsuta kon, madam. Mabisin ako na yan. Maululawak pa'y kit din. Nagreklamo ka? Kayat mo ti pumanaw kasta ka de? Ha? Padasom ti pumanaw. Tapaibalod kan talaga. Madam, Agtatakaw ka. Dakes ka ababaw nan. Mananggundaway ka. madam. Agtrabaho ka. Ngam saan kaamangan kan agsweldo. Ikarom dagiti tinakaw mo. Nawatam! Diyos ko, sikat ti makapanagnak nga awan kinapudno dagiti ipababasol ti amok kanyak. Pudno agistay nasulisog ak anangala ka dagiti nga alahas. Nga amumat nga insublik matlaang. Gaputasaan akabailan ti konsensyak. Agyamanak. Gaputa inlisinak iti pakaisagmakak.
Iso na lang taapay akas to'y matanti mapaspasamak kanyak. Awan relo kan kwentas nga inalak. Amom day ta, Diyos ko. Lawlawagam kumamat ti panunot ni madam ko, apo. Iti kasta, sardangan nakmat na napapabasulan. Anya, kat kumustan ti anak ko, tatang? Nasayaan din, ti kasasad na anak ko. Binilin nak ni nanang mo, nga yawag ko kanukin ka. Tapno amumait no niya ti mapaspasama kiti anak mo. Tatang, Nara, di ka nagsangay. Tinapatag kat na ispala ni ti paggan ti apo ko may. kaya't ko una yan ti agawid. Ngaman yan, tadyak mat mabalin na pumanaw dito eh. Di nakmat ngamin palubusan ni madam. Adaasi ti Diyos anak ko. Amaw, kan mamati akarumbar tumot laang ti kinapudnaw. Basta itultuloy mo laang tagsingsingpot dita. Di ka agaramay diti mabalin na pagungtan ken ka ti amaw. Kang runahan ti amin. Di ka mauma ako mararag iti Diyos anamarsoa. Oh, adto Winnie, mangan ka. Sir Arturo, Jak kanunungan tiraramiden ti asawaken ka. Siya akon tiagkin daw iti pasensya, gapo iti kasjay nga ugali na. sir, Ala, mangan kan. Di kagdanag tanalinis na ita. agyamanak Sir Arturo. Atoy, itad munto iti inamin ton umay ditoy. Imbag lang agastusen da para iti inaldawa kasapulan da. Sir Arturo, Ala, awata mon. Di kagdanag tanalinis ti intensyon ko. Awata mon, Winnie. Madam, agpakada akon. Ne, anyat kayat mo asawan, ay da. Ay, ikaw, madam. Agabrudak namin. Iso apumanaw akon dito'y balayo. Ne, kalat ita pangadeng mo Ay, kinapudno na, madam. Nabayagan a planok ti agpakada-kada kayo. Iso na lang ang takanayon kayo matabisi. Iso nga itakla ang ama ibaga, madam. Ha? Pumanaw akon inton bigat matlaang, madam. Sige, madam. Patuloy akon. Kat agyaman ak unay kada kayo, madam. Sige, Aida. Jak kumakayat apumanaw ka, ngamawan maramidak. San abali, tadamot ni Winnie nga agbati, madam. Di mon samot kabailan nga awitan na kitabag mo. Agpatulong kan akin ni Winnie. Ay, kwa, saanin, madam? Kabailak na ito'y. Ay, anyamatan. Natnagmatan ti may sabag ko. Kunakmat ngamin nga agpatulong kalaangan kin ni Winnie. Kita, naibundaris ti karga ti bag mo. Nakalukat mat ngamin. Mabit man lang. Tairilok day ta. Ay, saan, madam? Kapadpada na lang siguro. Relok day ito, madam. Nan kita agman. Ay, di yung igaman. Relok day ta ko na lang arudan. Kita kuna. Ay! Daytoy ti sapsapulok arilok. Awanan kay ti pain ay da. Si kagayam tinang takaw iti daytoy. Kan daytoy pa'y kwentas ko. Ay, kwa, madam. Ay, saan ako tatakaw? Ang mga nuing kabil ni Winnie itibag ko da ita arelo kan kwentas. Tapno agparang asyak tatakaw, madam. Ay saanin nga susuro ti bagbagam ay da. Kunam arelom, kan kukam ti kwentas. Sa ita, bagam ngayong kabil ni Winnie di tabag mo. Ha? Awanan kay ti bain. Idarong ka. Ay, kwa, madam. Sorry, pasensya kayon. Sorry talaga. Nailaw anak laang. ay na, agyaman tayo iti Diyos anak ko. Gaputarim warmat laang di kinapudno.
Wenanhang, talaga nalaos ti panagyaman ko iti Diyos. Ngamin, sinungbatan na dagiti kararag ko. Kat, anya nga iti planom, ituloy mo ka di pa iti agtrabaho ka da Madam Margarita, unaw, agtalinaed kan dito'y balay. Agtrabaho aklata kadakwada, ananang. Isupay nga minti masweldok. Sana bale, tanagbaliw matan ti trato na kanyak. Saan na nakasla idi anaungat. Kasla isupay kat din ati mababain ang makisarita kanyak. Ay kat talaga ang mabain siguro na. Gapoy iti inararamid na kan ka iti kalabas. Agasem man, tano namin ano na ka at tinungtong pa. Pinagsasawan na ka iti saan amalamlamot ti asaw. Binisen kan dinusan na ka, gapo iti basol adi mo mat inaramid. Nanang, itatarimwaran ti kinapudnaw, til mo na nantibain na. May sama day jay nga ayda, kunamlan santa santita, gam iso magayam ti rinukar ti panunot na. Tiamok idikat agnanayonon nga ikarok ti basol ajakmet inaramid. Ngampod noonay anaayat ti Diyos, gapo tadinak binaybayan. Dinmawat nga rod iti pamakawan ni Madam ko kanyak kat nagbalin ana ornos tilin nangan mi. Binayadan na pa'y ti utang mi kanina na Delia, nga awan dinawat na akasukat na. Kat ita, isupayan ti mang papaadal iti anak ko. Dito'y ko anapanaknakan nga uray kasano ti panangidadanas ti padam a tao ken ka, no lakit dita di ka umibat iti Diyos anamarswa, iso ti mang tarabay ken ka. Aging galaangan dito'y Miss F, kat pagyamanak unay ti anos mo anang yornos para iti panakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Winnie. Ken ka pagayam, Winnie. No napasnek ka nga agkararag, namnamaem amasungbatan amin ti anyaman adawat mo kenkwana. Kasta ti kinabilag ti kararag pagayam ko. Tay kunada nga rodan, ti tao ama iroruman, Diyos ti manarakan. Alakastan pagayam Winnie, kat pagyamanak mo ti ing kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manen, papagayam. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Naragsak ngayon kay panagdangdangag. Iti daytoy agundaway may samanan asurat tinta ikanbiag ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket nagapo kanipagayam tayo nga arman. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Jakon agpalpalikaw pay. Kidawak ngaylingad na kumalatan itinagan nga arman. Naawi sakmet ang nagsurat tapno inak ibinglay to'y padas ko apatsak ang makaibati iti adal ken mangted inspirasyon nang runa kadagiti padak akas la maibibusan iti arak. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Nagpanglumot ng tilot-lutom, Arman. Ha? Siyempre ano nan.
Inggisak nga minitibawang kanlaya, iso at talaga anabanglo. Anya ngay day talot-luto manak ko. Ginardaraan na lang. Naimbagla nga pulutanan mi inton madamdama. No kasta, aginom kayo manan. Katwa na. Nalpas nga ron ti biyahin, di ag-happy-happy kami may. Unang minalom kayo matan nga agin inom iti arak. Apay, di ka maasyan di tabakim. Saan mat nga idaw-dawat? Ngam kasanon no ag sakit ka gapo iti kanayon a panaginom mo iti arak. At dayta kayo man ang nakunak nanang. Rogyan nyo man ang tiyag sermon. Kasano kat day tamot inom ti as-asikaswam. Saan mo't Kat no nagagitak mo't ngagtrabaho? Unay kay lakit dinaya. Ay, jakamukan ka, Arman. No addan to dakas a mapasamakan ka. Awan to ti pagpabasulam, tanatangkan mo ti ulom, Arman. Hello, honey. Good morning. Good morning, Tarupam. Ha? Ne, apay man na ya. Anya man ang tibasol ko kan ka, honey. Nalaos man siguro ti bartak mo idi rabiian niya. Iso nga itamla ang asumbatan ti tawag ko kang ka. Ha? Ay, kwa. Ay naapo aya. Aginggat kaano ti kasta nga ugalim Arman? Di ka din agungat, Jenny, my love. Sana balit, tasag paminsanak lang ba't na mabartak? Anya asag paminsan mat nga sasawang? Katno danda ni minalam kayo kanumat nga gininom. Ay na, fake news ti nakadaron kan ka, honey, my love. Sana po namin alam kami nga aginom. Sagpaminsan lang mo't promise. Ay sus, nabayagan ngam amuka manipod ulo aginggat daban, Arman. Siyak ti asawam. Iso asak nga ron ti patsyam, honey. Asawa mat. Hoy, Arman, dinak man awag-awagan iti asawa, tas antapay mat nga agasawa? Ha? Ulitak saan tapay nga agasawa, tas saan tapay mat anak kasar? Pudno, isuntumat lang titurong na, sana ya. Depende Ha? No di mo idyan ti kasta nga ugalim, tsaklaam mon, Arman. Agbalbaliwag to, inton agawid ka manan, honey. Promise. Manang Christy, buludak man di may saalugan mo. Tay suti usarak amang sukon ka ni Jenny iji airport. Ay katwa na, kaano aya asumangpet? Inton Sabado manang. Daytoyan asabadaw? Uwan manang. Aguray ka. At dan samot gayam arkila jay fortuner inton sabadaw. Apay no jay tulat tanvan ti usaram. Nagdakkel mo't unay no jay van ti usarak manang. Angam na isulang ti bakante. Mabalin latamot Sige. Umay kan tulat tan ijay balay ta umay mo kitaan ading ko. Sige manang. Kat itapay lang, agyaman akon. Awan anyaman na ading ko. Sa paam tulat tangarudan nga umay alaan inton biyernes. Iti kasta, ma-check up mo pa'y sakbay nga ibiyahem. Uwan manang. Yahoo! Juane! I'm home! Ay na, nabartok ka man Arman. Slight lang mo, honey. Diyak kayat lakit di makikaida iti agat arat. Iso adito yung kasalas ang maturog. Ano niya? Hanggang Saan ka Jenny. siguro atulang tapno saan mo anang nagtiimbagak, Arman? Okay. Dito yung nga rin sala sa maturog no isut ko nam. Honey, my love, so sweet. Medyo nabayagmat asaan da ka nakasangong iminuma, pare Arman. Mga ron pa rin. Kasano kat ma-outside ako lambuak mat ngamin. So kapilitan nga insardan ko pa lang ti uminom hindi nagawid ni Jenny. Ngam ita ta nagsublin iti abroad. Nawaya ka manan, kasta ka di pare. Ha? Kato na pa rin. Iso nga ginom tayo manan. Ayos pare. Single ka man nga rudin, ano kasta, pare Arman. Nauna ya pa rin. Iso nga ginom tamanan. Ayos pare. Single ka man nga rudin, ano kasta, pare Arman. Nauna ya pa rin.
Iso nga aginom tagit din, tapno makaduta. At to yan ti order mo abir, Arman. Agya manak lani. Oh, agtugaw ka. Uminom ka mo ta. Oh, ato ti baso. Thank you. Cheers. Cheers. Baka din nobyo? Idi ngam na ita, awan. Si Kangay, adda ka di nobyam? Kinapuno na. Kabray-break nila. Anya? Naitatagpaiso. Awan ka no ngamin masakbayan na iti kaskanyak nga arte. Iso ka di ti makagapon no apay nga agin inom ka manan ita. Tas lakas ta na. Dandani inaldawak mo't kat di nga uminom ha. Ang sabali kayam na masaktan ka. Tiyamok kat okay lang. Ngam saan kayam? Ngamin ay ayatek unay-unay ni Jenny. Tas ladyak kabaalan na mapukaw iti biyag ko. Tsak kabaalan, lani. Awanan na lang. Awanan. Talaga di na kung kayat ni Jenny. Ay na, basol mo matlaang no apay asininaan na ka ni Jenny, Arman. No dimngag ka kumaidi kanyak. Di saan kumaan na pasamak ti kastoy. Asinumot nga iti saan ama umay ti kastang ugalim. Nasing putak mo na. Nagagitak ba? Natayarak pa. Apay nga sininaanak na dyan, Jenny. Apay nga na lang. Basol mo nga rod taartek kamot. Oo. Di ko na yung kiti. Andan sa bali alalaki. Ti biyag na. Saan nga umanay rason. Ti kinartek ko. Tapno sinaanak. Sige man nga rod. Apay ti ko na. Diyak ka ba lang ti panangisina na kanyak. Salbagkit di na dyan papay. Apay iso na lang ay ti babae di ti lubong. Ala. Sumrekan iti silid mo. Taing ka maturog ang nanak ko. Kasta unay abartag mo. Iso adi mo man amon ti lablabidom. Asino nga di babae nga inyawid ni Arman, nanang? Nubya na kanumot. Manon. Ay, kasaritam tuman kit di kapsat mo, Kristi. Awan mo tendeng-tenggen na. Ay na, bayan nyo latan ta aramiden na ti kayat na. Laklakayan mo ten. Amunan tinasaya at kun saan para itibagbagi na, nanang. Sa bagay mo't kit di Ngamawan kastay kasaritam tulat ta, anak ko. Sige, takasaritak to apaman asumangpot ni Arman, nanang. Arman, huy Arman. Agriin ka ditan maliman. Ay, anyat oras na ya. Agalasing kun iti malam. Kasta ya. Diyak na alarm ko Nagalarm itay. Ngam idadap ko ta na imas matiturog mo. Ala, bumangon ka ditan, tamangan ka pa'y. Sakbay amapan ka agbiyahe. Apag guston tumot apumudot ti impapudot ko adigos mo. Well, insaganam kumamot na ati pagsukatak. Wen, nakasaganan agraman ti tuwalyam. Ala, bumangon ka ditan. Sumarunukan iti kusina, ta idasar konti ka na. Bilibak mo't iti kinaportak mo, pare Arman. Kinapartak kita niya. Iti babae Ha? Anya ti kayat mo asawan? Sakbay kini Jenny. At dapay doang nga imo na anak karelasyon mo. Saan ka di? Awan pare. Ni Ruby ti mo na. Dua atawan mi matanag din na. Ni mat alma ti may kadua. Ang nauma dagos. Nasurok lang nga makatawan mi anag din na. Ay, ningay Jenny. Isu ti kabayagan. Dandani pito atawan mi matanagayan ayat. Kahit idim break na ka ni Jenny. At dadagos ka sugat na. Ha? Wala. Talaga kasta tibiyag pare. Anyangay nga ron kat dinakmutan kayat ni Jenny. Iso nga imbirok kon ay iti babae ang mangayat kanyak. Ngam ti saludsod.
Ay, ayatom ka din nila ni. Wano pampalipas oras mo lang. Ha? Ay, ako. Agsat takit di pare. Sa bali man ang tinagturungan ti saritaan ta. Karga akong ti basom, tag-cheers ta. Oh, Ay, katuwa na pare. Dahil talaga yan. oh, atoy. Cheers, pare. Cheers. Agpudno ka man kanyak, Arman. Oh. Anya kumangit, ipudnokin ka lani. Ay, ayatom ka di pa ilaang ni Jenny nga ex-girlfriend mo. Anya? Ni, pag kunaam kumamot nga yakasta. Kanayon moment nga i-heart dagiti post na iti Facebook. Ha? Saan lang nga data? Kanayon ka pa'y nga ag-comment. Kan nakitak iti messenger mo, nga i-chat-chat kan aw-awagan pa'y lang ni Jenny. Nang imbaga nga minken ka aya, apakibiyangam ti cellphone ko. Inton maminsan, di mo pakibiyangan ti cellphone ko, tapno saan na tila makitkitam. Nawatam. Nanang. Nay, apa yon la ni balasang ko. Agdardaras ka mat. Ni Arman nanang, intarita ka no iti ospital. Anya, nay, apay ka no. Anya tinapasamak kini Arman lanay. Na-stroke ka no kabayatan ti panagbiyahe na iti taksi nanang. Anya, kasanon ti kasasaad na. Kumusta ka nun ni Arman? Naispalmat kat di ka nun iti pagkat nanang. Imay ko lang ang imbag atap no amuyumat. Kahit mapan ka kadidya ospital. Kapilitan ananang. Mabit lang nga ro, taayabak ni tatang yaw, tagigiddan tayon amapan idya ospital, balasang ka. Nukunak mat ngamin nga isardeng mo ti uminom iti arak. Ngam nagtangkan mo ti ulom. Anya nga ita, nagistayan ka lang arudan. Oo, ngaron. Kunak no, ngaron no, matay ako. Adutin reseta ti doktor nga agas mo. Saan lang ang adayta? Masapol mo pa'y kanot ti ag therapy. Tapno ag subli ti sigot ti pigsakan panagsaom. Ay, gas, tos man, ano, nagasta. Kapilitan No di mga kakumaidi kanya. Di saan kumamot napasamak kan ka itati kastoy. Di na ko, sermonan basol ko. Maudin da ito'y ang panagsaludsod ko kan ka. Kat sapay la kumata maitid mo ti husto asungbat dagiti saludsod ko, Arman. Ne, anya manunday ta ayala ni. Ay ayatam kadipay lang ni Jenny. At dayta ka manan akunak. Di mo't napagsaritaan tanday ti abanag. Uwan, ngam kadagiti makitkita. Saan laang anaing kabsatan tiriknam iti ex-girlfriend mo? Ha? Sa anak abulsak, Arman. Sa anak atulang. Kang runaan iti amin. Sa anak arobot. Tauak, Arman. Kat adamot riknak amasaktan. Manipod nagdanata. Jak pulos nagkurang anang asikaso kan ka. Ha? Agdwa atawan tamatan ngagdandan na. Pinagsilbihan ka, Arman. Amom day ka. Impay ko amin akabaelak tapno maparagsak ka. Lani? Kanayon ka mabartak. Ngam inananusan ka. Inas asikaso ka. Idi na stroke ka. Saan ka mo't abinaybayan? Siyakti kanayon nga adda iti sibay mo. Aging gaan nakarwar ka iti ospital. Kat siyakti nang ipacheck up. Kan mangkuy-kuyog kan ka amapan agpa-therapy. Tiyak mo't isidir dagitaan aramidak. Ngam kasladya kun maanusan ti kastoy a sitwasyon ta. Kan kasla dinak makitkita. Ha? Anya ti kayat maasawan? Manipod nagdanata. Jak pulos narik na ti panangipatag mo kanyak. Ha? Tangay di mo mat masungbatan iti diretso ti saludsod ko. Nasaysaya at laangan siguro no agawidak pa'y laang ijay lugar mi. Ha? Hanggang... Nakapagdesisyon ako. Iso adi na kun lapdan. Tauray anya pa'y aramidam. Talaga nga agawid ako, Arman.
Kahit anya ngay ita, Arman, tinanawan na kan nila ni. Wan nga rod, nanang. Basol mo ah. Dahito yun ti bagbagak pailaang idikan ka. No dimngag ka kumakada kami kinitatang mo. Di saan kumamot ang napasamak ti kastoy. Itaklang ama amiris, nanang. Itapay tanaladawan ti amen. Bareng nagsublimot lang nila ni. Awanan nauman kan kanila ni. Gapo iti kastang aramid mo. Pinasaktam tirik na jay tao. Iso adikan mang namnama asubyan na kapay. Anya ngay nga tati kasayaatan nga raminak. Tapno sublyanak nila ni nanang. Ay, tsaka mukan ka anak ko. Padasam ang awagan nila ni. Tapno makapagsarita kayo itinalapat. Di na nga rod sumpatan ti awag ko. Agaraman nagiti chat kan text ko kinkwana. Ay katawanan Talaga ang nagpatinggamot siguron ti anos na kan ka. Gunggo naman. Day tati maalala ti kasken ka anatangken ti ulo na. Dua abulan meten tinapalabas manipod pimanaw ni Lani nga magingga ita saan pay anagsubli. Di na matpulos sungbatan dagiti text kan awag ko kenkwana. Nga makitkitak ti post na iti Facebook akadwa na ti pamilya na ije lugar da. Madama nga agrek-recoverak pailaang gapu iti pan naka-stroke ko. Inidyak matan ti arak, ket planok ti mapan agpasyar ije lugar dalani, apaman nga agimbagak iti husto. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Arman. Ken ka pagayam, Arman. Maminsan pay, napanaknakan manen at ibabawi kat kanayon nga adda iti udi. No apay met ngamin, as hatayon to agnakam wenno makaamiris, no adandakes a mapasamak kada tayo. Alakat agpaimbag ka, pagayam Arman. No may papanmet iti kunam a planom, ay kat awan kas iti ipadas mo. Anya nga iti ammo tayo. Amangan met no or-orayan laang nila ni amapanaknakam at talaga ang nagbalbaliw kan. Kang runaan iti amin, ipaay mo matan kenkwana tipudpud no a panangipatag, panangilala ken panagayat asap-sapulan na. Alakastan pagayam Arman, kat pagyamanak unay ting kapanagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello kada kayo amin papagayam. May samanen a naimbag, naragsak ken nabindisyon nga aldaw ti nakikablaaw kada kayo amin. Ti pakasaritaan nga intaikan biagita ket impatulod ti pagayam a nagpaylinged itinagan a Katrina manipod probinsya ti Benguet.
Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nakapagsurat akmet tapno inak ibinglay to'y padas ko. Padas may papankan ayat. Gapu iti panagayat ko kanin Nathan, inpaay ko amin a panagayat kan pamatag nga iti udi ket syakmet gayam ti agbanag a nakakaasi. Ket tapno nalawag ti amin, kastoy man nga ro ti pakabuklan na. Apay anaramin mo kanyak ti kastoy, Nathan. Anya ka di ti basol ko. Wano pagkurkurangakan ka tapno saktan na kakastoy. Ibagam. Bakawanan na ko, ma. Saan kong ayayatin, Isabel? Sika lang kay ayatek. Anya. Aklo na ka nagbindutak. Nakasagana ka nagbalbaliw para kan ka. Nathan. Ikaw na kiti last chance. Tapos panagnak ko kan kati panagbalbaliw ko. Kit ikarik asan ko asayangan day tagun daway. Diyak ka muna anya ti aramidan. Nagsakit na itang inaramid mo kanya. Amok ti karirik nam, Katrina. Ngam amok ang mamakawan ka. Iso pangasim ko ma. Ikan na ko ma iti maudi agun daway. Una yan ti kastoy. Ti rumbang nga aramidam, ikam iti pagnakman day dya kaayan ayat mo. Saan arumbang nga aramidan na kan katikasta? Ay, una yan ayat ti kasta a boyfriend. At dala nga rudan amin kan ka ag babae pay laag. Day tangarod ti jak maawatan. Ipapay ko matamin. Iti amin arigat na. Adda aklata. Iti ragsak na. Makipagragragsakak man. Ngamtyak man mo. Ay, nauna yun ni Nathan, aya. Napudnong akan kwa na. Iso ang masaksak tanak akastoy. Sapay la kumata saan na asayangan ti gundaway nga inted ko kan kwa na. Ay, agpanunot ka na imbaga na kaw. Tatang, Ay, amaw manakaw. Ti ayat, rumbang asaan nakaapas-pasakitan. Saan nakangaikan iti banag apakadagsenam. Agam no kasta ti ipapaay na. Ay, saan nga ayat dayta? ngam ay ayatak ni Nathan, tatang. Anya? Siguro, panubok laang para kada kami ti inaramid na. Ngam saan namat akayat asawan, nga agwin naswas kamin, gapo laang itiday di a babae. Amok nga'y ayatin nakmat ni Nathan, kas iti panagayat ko ken kwa na. Padakan ka dayta. Ngam sapay la kumata di mo itad amin kan kwa na. Mangibati ka para iti bagim. Masikugak, Nathan. Ah? Oh, apay kasta ti langham. Saan ka kadian naragsak ang maadaan tan iti anak? Saan matakas ta? Naragsakak. Mabit lang. Mano abulanan ti sikog mo? Duwan abulan. Iso apang nga asim ta igaad mo ti agtrabaho. Saan man apara kanya. Ngam para iti agbalin nga anak ta. Wen, ikarik dayta kan ka. Liklikam kumandag iti barkada. Kas kada bisyo. Panunutom ti agbalin nga anak ta. Wen ka ni. Nagiti amin asaan ang nasayat nga aramid ko. Ikarik ang baliwak. Para ka na kayo iti agbalin nga anak ta. Masikog ka kunam, Katrina. One friend. Apay anaramid mo dayta. Ha? Siguro, panagkunam, no maaddaan kayo iti anak kat agbaliw ni Nathan, anya. Saan mo't akas na, Elisa? Anya nga rod. Basta. Ay, agpanunot ka kumana imbag friend. Saan kayo pa'y nagkalay sa kaninatan? Maaddaan kayon iti anak. Ngam, saan nga umdas day tarason? Tapno agbalbaliw ti may sa tao. Ha? Ala, sapay la kumataag nakamatan ti kayan ayat mo, friend.
Ngar aramidam, Nathan. Ha? Anya ti bagbagan? Di ka man naging didingawan ang mom. Ah. Nabasak dagiti conversation nyo iti babaem. Ah, Anya, aglibak ka pa lang. ko, Unaklakit din nagbalbaliw kan, tamaadaan tan iti anak. Nga mapay, anya ka di pa iti sapsapulam iti sabali a babaeng awan kanya. Ibagam. pakawanan nak. Diyak kaya ate ni Joan. Awan relasyon mi. Anya, ang dadata lang arutan, aglibak ka pa lang. Unay kan, aglablabas kan, Nathan. Saan ko nga mo na niya, Taramida? Tapno lang agbalbaliw ka. Oh, Inikan ka din iti last chance. Tapno agbalbaliw ka. Nga mawanlat na. Pangaasim ko, ma. Ibagam noan niya ti amo may papankadakwada, Harvey. Katrina, pasensya ka na. Anyangin nga rod, kat imay kamot kanyak, tapno agsaludsod, may papan ka ni Nathan. Ibagak ti amok. Ngam pangasi ma, di mo ibagbagakan ko na anak sarita tawan. Mangnamnama ka. Sipot pa eh. Amok nga dan relasyon da Nathan, kan Joan. Anya, Kanayo na palagi pak ni Nathan. Nang runa hindi na kunana kanyak, amasikog ka. Kanayo nga ibagakan ko na agbalbaliwan, tagbalinan nga ama. Angam, awan matlat pa. anya. Diyak man amo iti day dya ataw. Hindi kagdanag. Diyak mauma amang ipalagip kun kuhan iti day toy. Agyaman ako na, Harvey. Nakasaritak ni nanang kantatang idi na minsan ngal daw. Kaya't da nga kalaysatan, Katrina. Ha? Tikat ni nanang, sakbay nga ipas ngay mo ti agbalin nga po ko da. Kaya't nalpas ko man ti pan nagkalaysata. Nasaya at dukas na. Kaya't mo saman, umanugot ka iti singasing dananang kantata. Pagsayaatan ti pamilya. Apay kiti nasaan. Agyaman ako na eh. Iti kinado ti nagbasbasulak, ka nagkurkurangakan ka. Kaya't mariknaklat ta ti kinapudong kanyak. Sabay ko mga rod. Di kan tumauma kanyak, Katrina. Sigurado ka kadi, iti day ta desisyon mo, friend? One friend. Ay na, jak amo na niya tibagakken ka. Naimbag man, tauray kasano, ti kinababaero day jay anetan, kat umanugot kalata apay kalay sa kenkwana? Friend, maaddaan kaming iti anak. Iso ang mamati ak ama kaamiris tong matlaang. Ay, Saan man ngay ta, ngam amok amadanon tulat na. jak amo no kinamartir mo day ta. Pasensya ka lang kuman iti panagsasaok. Panangisakit ko lang kan kagayam. Saan lang akas gayam no di kat kabsat. Ha? Idi na amuan na masikog ka. Saan lata nagsardang iti saan anasayat nga aramidan na. Kasanong tulangan no agkalay sa kayon. Friend, Ay na, denggem dati ibagbagakken ka, friend. Saan nga umdas ti kaadda ti anak ken panagkalay sayo, tapno agbalbaliw ti may sa tao. Tandaanam day ta. Sigurado ka iti desisyon mo. uwan tatang. Ada kang kaday ta. Tatang, kinapudno na. Ado dagiti mangibagbaga kanyak. Ano mabalin kat sa anak pa'y apaikalay sa kininigdan. Ngam amok ngamin nga isumat ti pagsayaatan ti pamilyami. Nang runa iti agbalin nga anak mi. Wala ang panunutom kumamit na bagay. Uray, maminsan laang. Kanayon mo ang panunutan ni Nitan. Ngam si Kangay. Kumusta Kangay? Ha? Maminsan pa'y. Panunutom ti bagay manakaw. Nakaragragsakat, Nathan. Kasta akmat bakit?
Nakaragsa ka. Kaputan alpas ti aldaw ti kalay sa taan naragsak ti amin. Nang runa ti agsumbangira pamilyata. Jak may ladawan ti ragsa ka marikrik na kita. Nang runa unay kanyak. Gaputa manulaangan abulan ti orayan. Ipas ngay kumaten ti anak ka. Excited ako, Katrina. Diyos ko. Sapay lang kumataday to yung tirugi ti panagbalbaliw mo. Wen, di kagdanag. Talagang agbalbaliw akon. Para kada kayo. Aping ita ka lang. Itay pingagsangsangit ni baby. Siguro si katisap-sapulan na. Ay, pasensya ka na. Nag-overtime kami ni titrabaho. So, naladawa ka nakawid. Naturog ka din ni baby. Naturugan tadi na kan nauran. Mabit lang tagpulisa ka. Saklutak ti anak na. Tapno makapangan ka magtan. O sige, tani mabisinak magtan. Agpulis ka ko na. Ngam di ka maibatan day ka cellphone mo. Ay ko, pasensya ka. At da ngamin, ibagbaga ka ni Harvey. So, kachat-chat ko ita. Ala, ibagam no anyaman day ta ibagam. Sublatang matan ni baby. Mga anak, no saan ka pa'y amangan? Kumusta ka matan, honey? Ayos lang, honey. Nga mariknak ti panagkapsot ko. Siguro, iliw ko kan ka ti makagapo no apayakas to eh. Di ka madanagan tagkita tayong tunbigat, ha? Namnamagday ta, ha? Wan, honey. Awan mo tin kariking ka, Jack tinungpal. O sige, medyo busy kita. Awagan kan tulatan yung tunbigat, wan? Bye! O anya, Nathan. Aglibak ka kadipay kanya. Ah. Itatanangag ko amin tinagsaritaan nyo kini John. Itay ka pa iti likodak. Juan, iso anangag ko amin. Ah. Kunaklakit din no nagbalbaliw kan. Ngamsaan matgaya. Katrina, kastoy, pakawanan nak. Pakawan ko nam. Manon at tiyan sa tintan ko kan kantap nagbalbaliw ka. Para iti anak ta. Ngamawan lata. Diyak amo na niya daramidag Nathan. Dito'y gayam ti pagsarsarakan nyo iti asawa kanya. Awanan ka iti bain a babae. Tinungpanak maglatan! Katrina, Houston! Saan ko asardangan day ti a babae? Mabit lang, Katrina. Makunam lang nga asawam ni Nathan. Gaputan nagkalaysa kayo. Ngam siyak ti ay ayatan na. Saan asika? Nathan, agsao ka. Tapno sardengan nak daytoy a babae. Houston, agawid tan, Katrina. Pagsaritaan ta dayto iji balay. Saan kuma ditoy? Ala, agawid kayon. Ngam daytoy ti tandaanam, Katrina. Uray anya pa iti aramidam a panangitali iti asawam. Ti puso kan panagayat na kat adalata kanyak. Amok asyak ti ay ayatan na. Saan asika? Panagkunak kat inaramid ko man ang amin nakabalak. Ngamsaan gayam ngumdas kan ka. Manumatan adaras ngay nikan kay ti tiyan sa tapnog balbaliw. Ngaman niya tinaramid mo. Katrina. Nadaan tayo ti anak. Manugot ak apay kalay sa kankan. Ngaman niya ita. Kunaklakit din noomdas dagi dyan ngay naramid ko. Ngamsaan matgaya. Baka wanan ako, ma. Diyak kaya tanti agkaripagan ka. Ngam, magbalbaliw ako. Aramidak ti amin. Tapno maliklikak ni Joan. Saan? Manipod ita. Itad konti wayawayam. Nalabit ang husto ni Joan. Nagkalay sa ta, nadan anak ta. Ngamiti puso kan kaunggam. Isulat ta tinagyan na. Pumanok kan dito'y balay. Kagsapay la kumatag na nayon kinagsakyo iti dayjay a babae. Sapay la kuma. Dayta ngamin ti ibagbagakken ka, Katrina. Ngam di ka mat ngamin dimngag kanyak. Una yan ti kastoy, friend.
Mabalin mo mga ikaso, ida. Apay ngay, asaan mo nga ramidan? Saan? Dumtang tulat ta ti karmada. Saan pa ngay ta? Nga masigurado ka dumtang to. Ay, day ta dya ibagbagak idikan ka. Saan nga umdas ti kaadda ti anak ken panagkalay sayo tapno agbalbaliw ti may sa tao. Anya ngay ita, sikatin nakakaasay. Wan nga rod, friend. Numabalin la ko mga isubli tinapalamas. Inaramid kon. No idi pay la kumadamo an amuam nga da sabali a babae iti biyag na. Nakiwin na suwas ka human. Angam saan mat? Ayos lang ang friend. Basta amok itibagik asa anak anag kurang kankwana. Nadalos ti konsensya. Ay, sa bagay matkit di Ala, amok akabaulam apadakkelan ti anak mo asiksika Di ka mapukawan iti namnama. Gandan tulat tamat sumangbay iti biyag mo amangayatken ka iti sipupudno. Mala, saan ka nga agliday, anak ko? Di mo sayangan tikas kan kuana. Tatang, Bayam nga agragsak ita itikas di nga raramidan na. Ngamadan tulat tagundaway, maamiris na, nga iso tinagbasol, ken nagkurang. sapay la ko matatang. Ngam no dumtang tumanday ta kanita. Itapay lang. Ibagbaga kun asaan kun tupulos nga aklonan. Umdasan dagiti inararamin. Kan dagiti imparparik na nakada kami nga agina. Tapno itadmin ti wayawayana. No may papan iti anak niya. Saan ko aparitan nga umay na sarungkan? Ngam no may papan iti panagsublina. Saan? Ay, No idikat kanayon ko nga ikan iti tsansa. Saan itan tatang? Nabanugak matan. Ay ayak ti bagik gapukan ko na. Ngam bumangunak para iti anak ko. Saan akaraman ni Nathan? Miss F, nagsakit ti inaramid ti asawak. Impaay ko amin ngam saan gayam nga umdas para kenkwana. Nagrigat ngam inted kon ti wayawayana. Inaklon ko nga urean niya pa'y ti aramidek kat sanak amaayat. Kat ad-adalaang amasaktanak no ipilit ko ti bagik kenkwana. Aging galaangan dito'y Miss F, kat pagyamanak unay ti ingkapanangi drama dito'y surat ko. To'y pagayam mo, Katrina. Agyamanak pagayam Katrina iti daytoy apakasaritaam. Husto ti amam ken ti gayam mo asaan nga assurance ti panagkallaysa tapno makuna nga agbalbaliw ti maysa a tao. Banag amang palagip kada tayo asakbay tayo nga umanugot iti maysa a banag ket panunuten tayo pay kuma iti mamin anu adaras tapno awan ti pagbabawyan tayo iti udina. Alakastan pagayam Katrina ket agyamanak iti ingka panagsurat ken panangibinglay iti kapadasam ditoy programa tayo alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Donabel Aran. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.